Kubor nakaslem jong udongsan Hima. MLA ka Amlarem constituency ubadairu chief advisor jong menteri rangba ka jilla uba Lahkmen rumbui haga khat khandai trik ursa ula pli ka program Jinghikai ka Bynta ki bre ki Duna bat ki bamya ipura hakikmat jongki ka badan West Gentia Hills district. Yang ini program Jinghikai ke Bnai kenti la Pynlong de Society for Urban and Rural Empowerment kepada kekinhonya trailang hakikam Jinghikai hapo ke Meghalaya Skills Development Society. Haka jingkran play ke program kumukongsan uba rumbui ula penslur bat aimen semnya ki baya Bynta haka ban yo Jinghikai daga ba penpa ba barok ki dai ki bala penkamti yala ki jong ki sap ki pong bat ya ki bor ban perkhan batru ban ngotho. Ula ong bawat ki bre ki ba biang ru ki pulom ban ai ka ba hatam halor ki sap ki pong ki ba ki don nalor kata ula penslur ru ye ki ba ki de ban don ye ka men sem bat ru ban yo ye ka men sem ka juk ka por lingba uba Kelvin shooting uba lamat ya ni ka juk ka jing Henry ubala kela long pat unong hikai ubat tebit bat ubala yo pediang khusnam ka balong ka nuksa ka babhan ka Bynta ki weipan. Nalor kata uba Lahkmen ula penpauru ba nakaliang ka sorkar ka don ya ki skim na ka Bynta ki bakum kini ki breu. Ki waipat ki bala ajing kren ha ka jingyalang ki kentop ya uba GLC Million uba block jongka Amlarem subdivision uba B Warjri General Manager jongka District Commerce and Industries uba heshnong ka mosakhya uba D shooting. Haka jingkran pediang Dr. H. Moorman ula penpau harengkat ke jingnya trailang bat uba Lambormi Suchen uba Skill Development Officer ke West Gentia Hills kila tray bor ba na Bynta ban Pynlong yiki program Jinghikai yiki ba kum gini ki bre ki ba mat jing haka imlang ke salang. Ngi ga sure ngi setong ba haka sure ngi dantang way alphabet uba dan kam ba do taw day empowerment. Sure gamot Society for Urban and Rural Empowerment. Society kira seng urban but rural kira jaka kira gitan kenong kendong but kenong sor dari bakado udak dari bolong empowerment kawai pekawai kekam ke bangile kelong ban empower dan ban penkubor epi ban ibor susu epi menta kum ya kini ki perlog jengi badan ha ke jing Duna ke kompet perkom ya ke jing ke jengki ni wan ban wakilat ban yerap epi melih le ke office ki Ïohi ka skill development en ka district skill committee tak kata ka head hapok ka district u chair ka DC em gini committee of decide ki training of o pero chege jadi brung hapok li so li block ka district Ïohi te heni por yo em lang chirok u sarwajri u general manager yang DCIC u manwi ni member yang district skill committee te u aging mode na report office kyong ki ku yarap han leng hai ku gitok we trainees ke office kyong kam jo le yo sa video wa naga post ko por wa em kata kejing terang yarap di perlok tu Amlarem hap ka Amlarem subdivision jo ya phone em bidang propose bon di program nam ta ki skill vocational skill yo le ha ka ni Amlarem subdivision ka Amlarem block ngaken tu lo ye kena snong kom jo I wa snong ro pi encourage ki kena sini ke lengba dari makelwen leba ka training kidang bon ki scheme hangi bon ba ki scheme yangi la thong thang ni kala thong thang sarkar ban so hangi ka suki po office nomor ba ngin implement ki scheme ba pangidan lalang imdan ru ngila mana idea ifi kuno ban le style kuno ban le sini te na kebab kerwian ba kentu ba baro na fi ki ba idan le snong ba kunjo ikini ki khna ba le training mataru dadep na ni training da pidon kai ke jing perkat hapi ba finle kai dalade haka simet jompi Skoba kendo ini, skoba pun ini, sim phone number jangaro. We are always welcome. They always welcome ini. If one which office ini, kaya kebala nangi nyerap baik. Pinya syak berkini ke program, you'll get some views out of it. We hope by yakini ki brooms suba pila pandi, the brooms that you're going to be making ila pandi, ila pan market ki kambiang later haka subdivision jungi ka block jungi na kiwi ki district ki state route. And I really hope that this is just the beginning. No? We'll start from broom making, and I'm sure kumbala batai ba wajri. There's a lot of other opportunities. Te kumangi naka block ru mentangi deka aspirational block. We are trying to highlight mo kay ka bangila panle kumno bangini rapid skilling baro ru. Kawai ka jing so ngo chonga yo play ba ula nila la ban
sedang melakukan training buat pila kerjaan yang ini nak kediang kemon agar pom kebangi sunghun sung tenat ini kesyong hangi bat bangun pentelunnya kan ang ni baru si Bnai dan Lahkmen bahkan kajbit hikmat kumbangilah terang kumbangilah kuat dan ang haden baladet ya kena training ini di kini kena bawan training haneru ang bakin lahir terapan sedang laga jong kekam lagi Jinghikai jangki nang bakin yo ya ka pika bani ya ka ai ban Prokram te nagaling jonga kumu training ko nani syakmat kabarang ya ke training ngan tristom kenang ba ngan la banle kumbale I sar kawin te nagapor kumba mo ni des perlok ni sa Japon man gipon nagapor ni sa Japon teng sa kerengkai hero teng ya keren sisa hero nga sayong ba pet pila long ba syakmat mo tengi kidang rip kidang sedang te ngidap daga jing dokumen ba pila ya lam lanti ni kalong ka ka ba ngimla ban ngi hakaji im go jong ba uble de shisha ba saindor ya kaji im go jong u ayengi ya kaji don kam go jong umla ban ay ya baro kadju nreu ay ya baro kumno ban im kumno bangin im u ayengi kasat u ayengi kajimur kaji berkat bahkan kasat pakajimur kaji berkat ini kan pen im am lay ubri ubal biang nadong sedong ro lada pedang kam ya kasat pedang kam ya kajimur kaji berkat kaja beng kabaudan ulang hi ubaduna ha baro kilian tapi Kiba Duna kajing Ïohi ambil bagi Duna reublay por ai jing start kaba pitip banle yagi kam ke mans kaski kanda Ïohi umakal bin datu plastik barit datu triu barit pula bantain tik yang sebute dakat janya kemat kejongan nanam la bale Henry P bleu ai P pas bapin kam hok ya kata ka borjebing bat kasa den tak ada kam dam gaji phe ya ukamla ubat Duna kandiat hakino gitu dekat met banyo tu ba biang dekat met ribom le den tak ada na om ba Pynlong ki basur ba yash karne ka training wa Pynlong ta kasne kare ko we na ki training ba pula namar ba kajing terang na phi ki no wan training but kajing jen surman sem jong master trainer ba le eneka shubu kasokar kadan bun kiskin haren ramdon bashim jingit kli manu banle ramdon kasyur manu banle